Asociación Quichua Kamaksisari Tandanahui Ukumanda Quichua Shimita Yachachinkapaj hatun yankunata yachakuymi charirkanchik. Kay yachakuyka kunkaypimi paktarirkanchik. Shuk iniciativas y estrategias Quichua Shimita rimachunpacha maskashpa yachachinkapaj. Kay yachakuyka País Vasco Mamallaktamanta AEK Tandanahui Ukumanda yachachik mashikunawan paktarirkanchik. Shinallatak shuk Quichua yachachinkapaj munaq mashikunami kay Tandanahuyman kimirirka. Alipunlla mashiku kay Cesari ukupi ñukanchik yachakunakashkanchik yachachikuna tukunkapa imashami ñukanchik kanchik wawakunata kanchik rukulla mashikukunata yachachina kanchik imashami chaykuna yachakunkatapas rikusha kaypi kashkanchik chaytami yachakunakashkanchik kay punllakuna. Esta semana hemos intentado preparar a los MASIs para que puedan dar las clases bajo un enfoque comunicativo. Hemos traído la experiencia que tenemos en el País Vasco sobre la importancia de la funcionalidad de la lengua y hemos ofrecido una manera diferente de dar las clases para poder recuperar la lengua. Es decir, desde el primer momento ya todos los MASIs deben de utilizar todo lo que se está enseñando en la clase y así llevamos toda la semana. Ñuka yaypikuna kay lunes manda kay picha punllapi ñuka rimanim quichuata pero na shina importanciata nak tomashkani ñukaka imasha ñuka es que quichua ñukanchipa origen ñukanchipa representación nenchi y shinata ñuka manda casi kungashka kuinta kashkani como que kausana kashkamanta quichua shina normal pero na chay kashka ñukanchipa esencia kashka y chayta kunanka ña valorizashpa concientizarishkani y chayta ñuka concientizash yani ñuka familiapi primero que nada y chaymanta ayllukunama shukunama tukuy rikurishkama. Shinami Quichua Shimita Quichua kawsaytapash ashtawan sinriyachinkapa ñanda maskashpa llamkanchik. Quichua kawsaychu.